peti yangu nani mse vipi sema nije nako na msimbona nuhera ndaki peti yangu innovation kwagwishinze kwagwishi peti yangu yenda pfuye se yateze dusangambe yayishite ba akutabudu sanga tabudu ta chendaranga uranga ufashe nuko ufashe cyatana nibyo byose muri kwa rumogi nitabi bya mesi yose uwo cyenda ngiye bitala genzo bigenza mo we mama kamwe n'ubuso mama Yusuf ngwa ti hagenda babyaye cyane rero biteguriragiye abana biwandi bari hehe ndiko ndakuba none ndikuba abana bakuze makuru n'abantu bukimbaza ngo abana bari hehe mfiriza je simvuga ukavuga jewe nogera ndakwezi okay ubona no hambira ngaha bajana ngana kuki ubona no hambira kuki ubu rero ubu nsigaye mvuga rero nabo kavuga mu rugo rwaje ngaha uragende barande baba mfiriza umviriza undi munsi ivyo bagabo mwigiramo muhora abantu gusa ngo abana bakuze makuja nibo kora ko ngaho mbone kora ko shira ko ngaho shira ko ngaho mbone banza ndaguhinga umimwe banza no ngoye cyangwa narongo ishwe bibe gusa y'umugabo baba bana babinyira yabavyaye bose ntibipfu gusa wega keresi waha ni boss nyaruka none ngaha boss bakora hariya mu nzu boss reka ndakubaze gakeresi uri umukozi wanje ngaha ne je nariko ndakoropa jevyo byo kuropa je niko ndakubaza none umva boss wo mpemba gute ndakoropa sindiko ndavuga nawe uvugiriza mviriza ndakubaza abana mwenge babavana ngaha muri hehe abana ne boss je kacha abana ndakuye ruguru je gukora peti yawe ndakubwira ikintu kimwe uracyari umwana twe twarubatse wewe mbo uracyari umwana ngaha mviriza ndiko ndakubaza abana muri waje bana abana none boss tuvugishije ukuri uri bijye bihugu bye ko ntubingana biri gusumba n'uburebure nawe ikagufi uti unanifuza tibaje abana bawe ukuri kwese batakingo mviriza rero byanka bikunda wowe ngira ndakwirukana bose ndikane boss kwirukana nyine byanka bikunda ubu ndakubaza ikibazo we nawe urasubirana befise ingorane z'abana biwanje ngo nawe ukazanezi wawe asimba barira boss unzoga ndabacunga mwegenda asubira mu kazi sawa boss 70 years old man umukozi angore abana bangore sinyamugore nyine ndarongo ibishwe bebe nawe nangore genze ni yaho kukimana byabyana n'ubu biri muri za mugiza kurya wana itabira ubumere yahishi itabira natobotse none ni wateka cyo nkateka wa mukozi wacu cyeka ndirihera no agitoke vuira peti yangu inashonje wewe Yusuf wewe kama ni peti yangu uko ni ndaika hano this man bado egumego nivye nabyaye cyane bari no kwima je bari zoka jido oni kata leo ni kape bazi mwiyo nababurije amatabi misose mu hamwe ntimwumva ahubwo nkene ngurere rindi ryatongotse abo ni butumba ndabigenze gute mbega wahishi nako mukozi yahishi peti yangu Jenga zagura indi tabi hariya kwa Richard. Shanda bana ntaye ni solution. Jingo manje kwiyahura. Ndoya. Iho. Ze. Ngo nkubwire sha. Wowe uze ngo ugiye kwiyahura. Sha. Nyango byava biteba kirakane koko kunyarutse. Muwe niko ko munyarutse. Vaga. Wewe ujya twako kwiyahura.
umviriza mwabana nturapfa mbere niranda basi ndababwiye twige inama tubwire kinone umviriza ego duka kwita reka ndababwiye shaka uko ubu twumvikana mu babana beza sivyo umviriza je ndashaka ko muheba ayo matabi ivyo bintu by'iyayura mutwe mwirirwamwe mu bihebe shamuze igihe mbere ko tubwira byose muranza mbere kuma mugwana na mama urazi ugwamo gwama mu rugo umunsi wabihevye twese niba biheba sinzosubira muri biro ikintu kihari rero umviriza mwabana ibyo bintu nabihevye ntabwo nzoshobora gushwana n'umugore wabihevye nige mbone gusa muri ku murongo wabihevye wabihevye nyene nimba wabihevye rero shamuhungu murabinyemereye murabisezeranye nagurutsa rero ni mutayo mafege kugira ngo ndabibone mwayataye nyene aho ningira inzoga zabasinzikaje n'amatabi akabasinzikaje hano kwemera ko mwabihevye mbubwiye ko wewe waje gwana mama jewe bijya nabivuyemo ndabemeye ko ngiye kuvuga mwiza mu rugo ahubwo tuje gufata icafu ibigira inama bigira Imana.